Theophilus Anani, so the best media school in Ghana there, and a too much multimedia college. If we say about equipment, apapa, a church for our quadruple ewadisium, any air conditioned room there, about media law, advertising, camera handling, and marketing there, and then a location of Abeka Flipper Junction. Fanamba ne boasio na wankasa frɛ na obi andada wa na memo bi kasa me frama wankasa frɛ abati bi abusuafo enanso ye mama kwaba eba too much GH that's for mom said de bia da eba too much GH so nsema egusu etwa ye ho ehia na egusu ACC na eboaboa no ne bebe sommo ne saa ne nti sa ba be kan ye ho e wo hanum say ne sende na your first time there na wo be ya so be subscribe to your channel no we are when your notification bell no say na de bia da no ye post a video bi awo your channel yi so awo so be nya die no mu ne ekoso awo ye memu ani wiase mu afa na nyina we nso mama na nka wo kwan wo eye no wato na o dia amane afofo no mu nso enya kwan ewu ne ekoso na nyem kra efutu nsam bi ewo mu omuso betimi afa no mu dia bobobra na ewu be yin ase bi omude yie betu yie ahweye bi wo hwa omuso be ye no ni nyina ne se omuso betimi ade atu yie na nka ni nyina no mu nipa enkwa asumdue enya penso oman na asumdue ye nyina yensa etimi aka enuti ana too much GH ewo hanumze adofo me de wo ko eye nnense mo mbeka ya na sentemu a ene ma ye papa Mr. George Akufu Dampare, a new position that is taking up the Inspector General of Police IGP and in the position ayede amano nemu ana jasafo na ede eye Darren atutu wa man se pepe ede ampa ana obetimi aye ankofudo no na bona ba so say oni de adwuma ni de onim so obetimi aye adwuma ni ye papa ebi mu so de bisa say ye de position ama ede ampa ana oye afa wo ene de pai wa keka no ho kakra ewo adwuma ni mu o tre say osisi a adwuma ye de ama no no enya de obediga na fo hwamoda na mmom adwuma din ana waye na adwen so be ye ene ohwe na ohwe wo tebie ene bia wo ho ndia na wa more position for na say otimi apeke from this office to another office e bia hu hia say ye be upgrade wa ya upgrade o hu hia say bia position ye de be ba fam kakra ma e bia na adwuma na ye de ma wo no enka ne no ano so e hwema wa untimi enjuna no dia na say wo de wa ko back o so e de wa ko back na wetimi ejina ene o level ene o de we de o de wo eto ene de wasesa nyem kakra e wo eye police command ma tese me ne wo ka say ye papa ACP Kwesi Ofori and then we at the na kwakoto director of operations Greater Accra Honomo emu no wasan so asesa ye maame DSP Elizabeth Efia Tenge kakra ono so wa transfer any position to the Public Affairs Directorate of Ghana Police Service ewo Volta region Honomo emu wasan so ye asesa kakra bi afa ACP Isaac Asante and so Alonso Asano Amawa taking over of the Director of Operations for the Greater Accra region from ASP Kwesi Oforina so Omadi is a Kakra and then the press release a free papa ho Mr. George Akufu Dampare IGP I no honom no our betu judge sem and maybe we can kind na atremo near frimu eniem o say DCOP Mr. Francis Agrippa upon the juma or yem ewo I unit headquarters honomo I saw director and as a manager for the I unit I headquarters honomo se see den or sano amanakwa director for pensions also se see also ACP Mr. Samuel Kwesi Ofori also was sano from AR Honomo OPS AR Honomo and the Director General for PAD. Was also assistant Barnabas, Mr. Barnabas, Nambot, also assistant every IC Dodowa Division Honomo, Echo IRG Headquarters Honomo, was assistant Isaac Asante, Mr. Isaac Asante, Dansuma Division, Echo Director Operations, Greater Accra. And was also assistant Mr. Samuel Winful, Estate, National Headquarters. Also the Nakoto Adenta Division Honomo ACP Mr. Owusu Joseph Ansa on also National Headquarters or the Neko Ashaman Division Honomo was Baba Idrusu Mr. Baba Idrusu or a superintendent or also your corporate superintendent no
ɔde na akwakoto director DTS Accra Region honomo asisa superintendent Mr. Alex Kwame Safo Edu adena ekọ deputy chief staff officer to chief staff officer na so we need a deputy honomo adena akọ the main chief staff officer bam ye komo to corporal superintendent Mr. Alex Raymond Adoflem or the nephew director CTU adena akọ director of HROT honomo just sign there adult papa ye yes also aduamo akọ Mrs. Priscilla Eva Bempong honomo or the nephew national headquarters of the Accra Regional and the neko cantonment honomo district as a district as Accra Region honomo I'm no so ono no kwako take up the district managing affairs honomo me do koma Mrs. Fanny Boaje ono so we nefi IRG headquarters honomo and the neko estate unit headquarters honomo esanso Mr. Theodore Hamlonu Edenefi National SWAT headquarters Edeneko Kaswa region ono anakwako jinemu ama OPS4 ewo honomo superintendent Kwame Tewia Edenefi Semu headquarters honomo Edeneko National SWAT headquarters honomo to sign there edoso papa year they say bebrena eneda screen so ye really akọ superintendent Mr. John Atanga honoma ono no police council our headquarters honomo we na fi ho adena ko airport district MTTU Accra region honomo just say there adonso pa ni esanso ehwili akọ ASP Mr. Robert Anami ono so we ni efri ne catch honomo adena ko Brekum division office honomo ana akakodi edwuma no na press release na do for mamu ni nyina se na ewa na tintin nyina so ochenji obi wa ha o do fa ha msi a ohwe o te bia ni we o na obetimi abomode this particular position into oyi position we de no kwa na afa obi no de na yede akakoshe ohonomo te so hwe wa honden so edwuma obetimi aboa ama police command no se na nyema yakoso wo manmu ye betimi abre ase basabasa yo yakoso wo manmu nese na akonfo peje omumu ne nsem omode ba eni help your omode ba omanmu ni nyina betimi asesa no amagana asanso etimi ateni ni peace biom na edwuma anode ebabatu edwano na do foto say papa edwuma ode betu wono nkofo dodo na ne ebo nsem ama no say papa say oni medwuma no obetumi edwuma no enti sa nkofo no mo criticize papa dampare no ese omoto omo bo ase omoma papa dey say bibia stand a test of time into omoma papa a test of time no ntimi enfa na edwuma ene na hoonde ene ne disade no ontimi enfa mbatu edwa magana fo nyina na etimi de ehu ne ekọ ansa na etimi criticize no adafo afufo adwen a omode beto ho no wonso de ene ne na da raba sumie ewe comment section mo kama ewo bo ene ni de kwanso oyesa so mema we so ba subscribe o ya wa mia notification bell no se na de bia da ye posti video bi ewo ya channel yi so a wonso benya bie ni ohu ne ekoso ewo ye memu ene wiase mo afa ne nyina me amede enense mi ebeso mo midi ene ekua bro ne mo I the factory ba ko peda senda so besanso ehia makram